Journey, real talk ha. Dili tanan negosyo nga imong gisugdan, muhalin or mo click dayon. Na ni nga video kay para nis imo. Daghan nato abi kung misugod na kag negosyo, dapat mo work. Pero ka journey, sakit gyud kung dili. Og mas sakit kung padayon ka bisag klaro ng pilde na. Same sa kuha karon, nisulod ko sa gummy business. Nisugod ko og 24 ka variation ani. Skin whitening gummies, collagen, sleep melatonin gummies ug uban pa. Kabantay man guro mo ani before. Dos Marias Health and Wellness ang page. Nigasto ko hapit 100k sa marketing, sa FB ads, sponsored ads, Shopee ug Lazada ads. Pero gamay kayo ang halin. Kabalo mo kung ano? Kay ang Shopee, TikTok ug Lazada nagpauwan og mga gamis nga puwerteng baratuha. Resulta? Wala ni click akong gummy business. So I decided to give up. Kay to cut loss is also a skill. Jim Rohn would say, don't confuse activity with progress. Business is trial and error. Ang ni-click mo ay pokusy og maayo. Ang wala ni-click, let go. Dili kay failure kundi decision. Not all battles are meant to be won. Quitting is not weakness. It's wisdom. Protect your capital, protect your energy. Kay kung pugson pa ninako, basin ako yung una ma-expire kaysa gamis. Ka-journey, i-assess imong negosyo karon. Continue ba or give up to cut losses? Both are leadership decisions. Karon if naamoy ganahan sa mga gamis, ako ani panghatag pero hapit na ni ma-expire uban. Karon January. Ari alang balay. Ka-journey, comment, assess kung ready kang decide wisely. I-share ni sa ka-journey nga kailangan makadugog ani karon. Push yourself. Kay kung dili ikaw mo push sa imong kagalingon, kinsa man di ay. Og ayaw kalimot, pasalamat tas Ginoo kay sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. Padayon ta, journey.